Mangiphethe inkosi enkulu yaseTheni kaManazaretha uNyathi. Inkosi enkulu yasezulwini, Thixo wakhokho bethu, ngiyabonga Davumhle Cibelihle lokugeza izono zethu. Ngibonga Nkosi yamakhosi ukungithuma, njengoba Nkosi sewungithumile, ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba usondele ngakimi ungikhumbuze lokho ongithuma khona phezu kwebandla lakho elingcwele. Ngiyaphinda ukucela Nkosi ukuba uxoxisane nemindeni yakithi koTenza neyaseKhabomama kwaMkhize, ukuba ivume Nkosi ukuba ungithume ngiguqe phambi kwebandla lakho elingcwele, ingagcini ngokuguqa kwami. Ngiyacela Nkosi ukuba ungangikhohleli lutho, ukhulume nami Nkosi, ngikuzwe uma ukhuluma ukuthi ufisa ngithini. Siyabonga kakhulu Manazaretha ukumenywa ezulwini, siphuma emzini yobaba bethu sifunyelwe ukuba singene endlini kaJehova yokuthandaza sizodumisa. Bengicela-ke bangcwele ningelekelele ukunxusa uNkulunkulu basondele kimi bazongixoxela lokho afisa mhlawumbe endlebeni zenu. Ingoma kuzoba ngesishiyagalombili 8. Ngiyacela ngoba ngivele abakwazi ukubona isibhalo, ngibhekele incwadi eMazwi Ahlakaniphile, isahluko sesishiyagalolunye, ivesi le-10 umugqa owodwa. Omunye-ke ongibhekela incwadi eMazwi Ahlakaniphile, isahluko kube sama-29 afunda indima ye-13. Isishiyagalombili ngoManazaretha. Ngiyazikhumbula ngeselula
Nkosi umbethe umzimba wesibili wake wathi isono asimshiyi umuntu nje singazange sikhombe isizwe ukuthi lo muntu benja isono umnikazi waso siye simeneke nje mnikele izwi bese liyambona ukuthi kanti lo muntu ugqoke ngemhlophe nje unje bengicela kwabangcwele bangifundele incwadi engicele Amazwi ahlakanipheleyo 8 verse 10 9 verse 10 Uqala ukuhlakanipha kungukumesaba uJehova. Amen. Sikwena ngiyabonga. Kumesaba uJehova ephambi kwethu. Bengicela isibili. Amazwi ahlakaniphile 28 verse 13. Ofihla isono sakhe. Osifihlayo isono sakhe Akaye kuyithola inhlamba. kunyazi lumnikeza inhlamba. Kodwa ozibilayo azishiye. Kodwa umuntu ozosivuma isono sakhe asiyeke Wothola umusa. uzothola umusa onyazini ngebonga. Ngomnyaka inkosi uNyazi bisentanteni eMaritzburg. Yakhuluma nje kwalula momzo khuluma sezulwini. Wathi maNazaretha ukukholwa kulula kakhulu. Ukuvuma nje isono uthethelele. Sephele. Abantu maseyivuma isono zethu. Noma sakhe nikuyivuma bavangeli semanzini. Leso lesizathu esikhuluma mhlophe asoyivuma nizona kodwa indaba yenkosi ithi kwakukhona indoda eyithanda kakhulu shembe lapha ekhaya lendoda njalo ithanda shembe lendoda yagcina ifuduka lapho bakekhona yayekwakawindawo yasakha indlu one room laba bantu babefika kule ndawo kodwa le ndoda enomkhomula njalo semayihamba emsebenzini ithandaze Nkosi enkulu esebuhleni nazo lezulu seyaphuma ngemsebenzini ngicela Nkosi uhambe nami ungivikele engozini zendlela engizobe ngihamba ngiyofika emsebenzini ngiphephile usale ungigadele nomakoti wami lapha ekhaya umbheke njalo le ndoda iyokuthandaza umthandazo wodwa ihambe Thixo uhambe Bagala
Nyazolo sebezulu sengiyahamba Nkosi ngemsebenzini ngiyophandela abantu abami cela uhambe nami ungifike Nkosi nendlela ngihambe ngiphephile ngize ngiyofika emsebenzini ngiphinde ngibuye ntambama ungisize Nkosi ukugade nogodo ekhaya njalo le ndoda ithandaza umthandazo wodwa iphuma ihambe kwathi ngelinye ilanga yathi bayisendela esitobhini wafika indoda hayi ungabe saya emsebenzini phinde umfa yakenyamezela ithi eteksini lethiswi kwendoda kanti kawuzwa na phinde umfa musaya emsebenzini bese bonke angabe ngisaya feze khona izongivalela phinde yini one room yasephinde mvala indoda yaphinde mvala indoda yafika ekhaya yanongoza Sayansi yakhumbula eselula makoti meze phuma emzini izakwazi sezimbekela ensikeni bese siyitinga ngaye simfundisa ihlalo yalapho eyakhona azofayisa umakoti meseqedile ukuyalwa lapha ekhaya mzwane phuma uyise uyamdose ngengalo amfaka esibayeni ibhokisi lakhe lidlule khona esibayeni ephume akungasabheke emva aye lapho ezukhanela khona leli bhokisi lakhe lisho ukuthi akasophinde enzela ekhaya ithuna lakhe lilapha egalela khona leli bhokisi lakhe lihleli izalukwazi zakubo athi meseqaleka emzini asondele kulona after aguqe khona athi nina bokumkhotha nobokumkhabela athi kanti nikuphi lo mendo engidike wona inhlobo lomendo na yangungoza indoda yangungoza indoda abangavula umnyango yangungoza indoda abangavuleka umnyango ulele buhlobo nobuthongo noNkosi lapha kithi wangongoza wathatha isikhathi ukuthi kuvule umnyango hawu nkosikazi wathatha isikhathi siyangaka ukuvula umnyango kwenzenjani hayi baba besagcina isikhiye usekuthiwe ukuthi ukhiya ukhona kukhona umshudo kufana umshudo kanti unkosikazi unomkhuba wakhe ukuthi mephuma ubaba emsebenzini asalafa kuyithonga semva njengoba ezinonke nje ukuthi awunamu esebuya nkosami bebabola ekhaya ofuna isu ngisomenze njani loJoseph nkosami ogcolela endlini wasebona iportmenge lakhe aphuma nalo kubo isibhokisi lomshado wasevula wamthisela phakathi wafuqela khona wakhiye Thixo wami Bayana
mama wamesaba unyazi wamesaba ushembe ngaleso sikhathi wengekakwazi ukufaka uJoseph eboxini wangani Joseph wamfundela phakathi makoti washabukiwa kiyo yayisithi indoda unkosikazi hey akuvumanga ngemsebenzini izwi langayisebenza awubuyele ndawo angithi wabona-ke kuba kwemina nawe ngoba siyakholwa sikholwa ngenye indlela kwakuvule kwisibhamu lapha kumina sakahle phuma nakonto ngoba nothi ninunga amadoda aphela ukukholwa wathi ninu nje kuyaphela ukukholwa akudlalwa ngamini hayi lesesisumoya indoda yathi nkosikazi hey uyabona kade sashada mngami angikaze ngikuspoile angikaze ngikukhiphe namhlanje akasiphume nje siyodla ngaphandle noma nkosikazi keyago ngathi owami namhlanje yasiyodla ngaphandle yaseqoka yaqoka imasela ubhemu yaqoka ino yaqoka yinhle iphophotha yinhle yaseqoka nensizwa yaqoka isuti yayo bese beyahamba kuyahamba wena inhliziyo ayikho laphaya lakiwa khona iseboxini wena khona boxini kanti eboxini khale izitsha khale inqindi khona sinqindi makoti wesikilo nazo kuminyama ngoba sokuma kabisa sina angazi basakhale Joseph khona base bayahamba bathatha itekisi bahamba baye edolobheni bayohlakahlela ositeleni bamemeza bafunda amaphepha lawa amamenya khona babiza yonke into abayithandayo yasiyafika akapheka umakoni uphelele yamsipoyile indoda hlala kwabe kwafuka knife bathi bambe follow nomese yawa yathi indoda ukwenzenjani nkosikazi kuba into ejwayele lena bathi angazi wenze njani bathi bambe follow nomese yawa bathi ibambile kuba isisu siyakhala wane yakhumbula yemiselula go bangobola la yangobola indoda ukuthi mama ikhona inhliziyo yakhe ayikhona sebusi indaba yebhokisi anazi amabhokisi noma basawahlonipha yina umlethu bayazi ukuthi awenza wahlale wala yayisilindoda kwesasa
sisila edolobheni. Leli Bhayibheli ngiyalithanda liqabanise abase-Efeso 5:22. Abase-Efeso 5:22. Bahlala hotela yaneso nkosikazi ayangenzela lutho manje leyoangawenza amanzi yenzela amanzi igeza amanzi afudumele nokudla phekelwa ayenzelwa ezilutho nje kodwa inhliziyo ayikho hotela inemve boxini. Mina ngaze boxini kunjani kwenzakalani bakithi kodwa uzozafena uphakathi hlele sinqindi laphela isonto ngaphela insuku wayesethi ubaba wathi inkosikazi sikulungile asigoduke base bayagoduka bafike ekhaya bavula endlini ugcwele iperfume endlini. I understand the perfume endlini ukuthi what type of perfume ikeboni feve nje perfume ikeboni wakosikazi le perfume endlini kwenzenjani kwaqala amakhumba amaningi wabhekwa yonke naphasi komphethe ayikhona akubona abanye kundane efile endlini wathi asondele ebhokisini mkhonyana wale perfume awuvula le nkosikazi ubukhile wavula mabe bavula indaba endala bona bafazi impilo indaba leyo wemakosikazi zihleleni phansi kwamadoda anganihlele kahle nje phansi kwamakhwenyana kungathi phansi kwenkosi. Ungatakazelike baba ukuzwana ngoba sisesontweni sibambe etoko sibambe uNkulunkulu phambi kwethu. Impilo indaba amakhosikazi ngayihlela nje kumakhwenyane kufanele uyihlela uNkulunkulu. Manje ke mabene nayo ngekho manje ababona manje masesejawuva bazohaqazela amadolo yakutshela nongena amadolo ahamba ngozime uhlaba phansi ngozime amadolo kodwa phansi ayakujawuva kodwa mase ekhaya ukudla ukhomba ngonyawo noma thumela umzukulu athathela umkhulu wakho ukudla bona ngoba indoda inhloko yomfazi ngoba indoda iyona inhloko ekhaya yonkosikazi njengoba nonyazi luyinhloko yebandla yena umsindisi unyazi umsindisi womzimba nami ngeke inkinga nje ayinto engayazi noma ngizofanini kodwa ngagcina ngikhuluma ngibongilungisa uNkulunkulu ngakhuluma kaManazela ngicela uNkulunkulu angithethelele sifike emthonjeni lokuphila angingasazi ngizokwenza njani ngathi baba cela uzokodwa manje ngikule khathele ukugula phela sesifika la silethe umbono wasetheyesi sengikhuluma le ndaba uthi baba hemba nje wasufuna ukufa yena ngithi baba cha ngingathandi baba ukufa kodwa ngongiphatha kabuthi ngiyakholwa ngiyagula ngifi angisindi kodwa ngiyikholwa uthi baba lalela la umuntu befuna ukuyibulala angakuyithatha intambo ayibeke entanyeni ayibeke emthini abothatha ipiki athatha ifosholo abela efuna ukulala khona bese siyamlakalela yabona wayelungisa ngoba ngangkhuluma kabi mina ukukhuluma ngandlela inkulumo ngandlela uNkulunkulu ngakhuluma kakhulu nikholwa ngcono afunde kepha njengoba ibandla lizihlela phansi kukaKristu njengoba ibandla
kunjalo nabafazi kunjalo namakhosikazi ethu abazihlele phansi kwamadoda abo abazihleleke onubethu kithina ezintweni zonke bayihlelele ezintweni zonke madoda madoda thandana umngeni manake yashinda manje plan ngiyachakuba ngiyazi ukuthi nesibhaku ngimunja kodwa indaba madoda thandana umngeni njengoba uKristu walinda njengoba unyazi luthanda kangaka wasinikela kulo wasinikela kulona ukuba alihlambulule walihlambulula ibandla lakhe alihlanze walihlanza ngokuligeza emanzini waligeza emanzini ngalo izwi ngezwi ukuba azivezele lona libandla asivezele lona ibandla lobukhosi lingenabani lingenamabibi lingenambili lingenato lingenayo into enjalo libe ngcwele lingenacala lingabi nalo icala nayo inkinga enkulu ibandla lingabi nalo icala asinamatala thina abantu banazaretha asinacala amatala sinawo leka ngikhule kwavama ukuthi kube nabantu abahlala lapha ngaphandle laba bantu behleli lapha ngaphandle nje hayi ngoba beqoshiwe esontweni kodwa bahleli ngoba bayazi abanalilungelo lokungena ngaphakathi ethempelini babana bangcwele banecala la phakathi akekho necala akekho necala inhlanhla ukuthi ayinalo icala obhuti bami abancane banecala kwashoda ngala indwangu ngala ayisembozeke ayiseningi kwenda maduka emva komama kwenza bani funda amadoda ebathanda omkawo ngabethanda amakhosikazi njengemizimba wabo othanda umkakhe uyazithanda ngiyabonga othanda umkakhe uyazithanda yena inkinga enginayo amakhosikazi enziwe ingcebo umuntu befutha inkosikazi wesibili awaqoqi umkakhe inkosikazi mhlele umlandisa ekhaya 1 and 2 uvele nje aqonde lapha esipholi asenzele okwakhe nje usakule nyanganyanga phakathi ekhaya afunde bokukhonza ufunda kahle baba uba wafundiswa mina esikoleni ngubeku number 1 uTimothy waqala isahluko esesibili ivesi eka-8 ngakho ngiyathanda ukuba amadoda akhuleke endaweni zonke lakudingeka khona umthandazo ephakamisa izandla ezimhlophe engenalulanga enkani manaka ba obaba bami abanayo lulanga inkana yethu ayikani kanti akangibuze njengoba uzwana nomfundisi bofunani kumfundisi boyomwezana kumfundisi kahle ungasolenta kuthi mthomshumayela uthoma umvangeli usuphathe kumfundisi uyinakho kumfundisi ngempela njengoba uzwane nomvangeli ulandele kumvangeli
awuzwanike nomshumayelo wakho okuphepha ufuna ukuphatha ubani usizekile kwavumayo ngisathanda menkosana mina sengifuna umshumayelo uthola lo mshumayeli ngoba phela inkinga ukufuna umshumayeli nje ugcina uphuma lethempelini lobhuku lokho olude uthenga umqhele wempala oneshoba laphezulu ngale lembuzi ubheke phezulu bese nihlanje nibe bathathu lapho nawe uthi nethempele mase fune umnikelo bayasipha laba bafuna imali bathi siyithatha imali basibona sikho bokhishwa ubani ethempelini awukhula labafuna njalo abesifazane njalo ufuna abesifazane abahlobe ngezingubo ezifanele ngengubo ezifanele babe nokuhlonipha babukuzwa awuyethekwini babade nethekwini ethekwini ayikho esingayiboni ethekwini sibona ojini moto yaphelebo kampani for 14 lona esiphelele ukojini elomuntu mkhulu ikhanda leli lihamba nje makhisha kangankomo nikhanda ngathi mina khisha inkomo thola yakhesa umakoti ayithi kwa yini sibashanga omo nje nihambe bona amakulu eThekwini awufundi babe nokuhlonipha nokuqonda bengashobi ngezinwele extension nangegolide yathina nomkhize ngisebenza hamba ngesitimela yayikhumile kwafundwa lencwadi yathi fike ebreya yathi ngirisweka kahle iqiniso ishaya phasi inwele yathi ngisoke ngiphinde mvangeli ayiphindanga futhi eyikhumile yakhumbula sekwanele bantu nkosini bonke yakhumbula ngo-96 sise-gospel ngendaba enkulu yothiko mangifike egospel khona unkosikazi wakwaDongabe eMzumbe wayijabula njengengane yanobona mayiphinde emnandi phoma olinje uyebona ithintila lezandla babumbathela ama-olinje hawu gogo wasisobelala kwezenjani bantu emntanami badala ngibona umjabulanga nenhliziyweni yami jabuliso into eyodwa ukuthi namhlanje ngiyokena emanzini ngizobhadakiswa egaleni likaShane mama uzobhadakiswa egaleni likaShane namhlanje uphumaphi uthi mntanami yabe ngikhona umkhokelo omkhulu mina esontweni laseLungu ngihlamaza wakhulumayo ngikhuluma ngenkonzo ngikhona ngomxhaya hawu we mama yini lapha mkhumbi enibopha intambo enkulu what the hell nenza nomuntu manimopha ngentambo lezi indophe niswelenzana uthi mntanami asikhiphi wona ukufa uma simbopha ngendophe sakamathala khona sosibulaliswa kuhlala kuwe oh mama sakamathala khona washeka kakhulu kangaka mama kuba kuhlonishwa wena ufuna nezwakala inyawo uthi womntanami umbona ngilapha nje umamezala wangasekho emhlabeni kodwa ushungulala umuzila yodwa uthi womntanami wemakoti lo muzo hamba wona nqunu walozolokuna kwenkomo zabani mama ngoba ngiqokile uba uqokile wena sibi strap
Wathi umamisa, wathi ngifuna isibaba kuwe. Wayekelela, wafika umama, wamfaka phansi kwemoto, wavuka lapho, wabona uzafa, wahamba wasithenga isibaba, wasibhinca amele ekhaya, athi mehamba, asikhumula sibeke lapha, ahambe, aphinde wabuye umama, wathi mntanami, lamasango ophuma kuwona, uphuma nobani? Akabani lamasango wami ophuma kuwona, ngcono na? Uthi mntanami, ngathela ngasibeke egazini, wathi ngifuna sihlale kuwena, wasishaba, wathi nasi. Wasigoma isibaba, wasiphinga isibaba, noma ukhona indaweni la kuneBhayibheli ithi bheka ngakubhinqisa kwabunga kangazi ukuze bazi abasempumalanga nabasentshonalanga ukuthi nguJehova mina akekho omunye. Uthi mntanami, uthi nasi, uthi hlala lapha kimi, uthi ngahlala, uthi wabuye umama, wasethi mntanami ngiyabonga, sesente yodwa kimi, cela ungithengele ingubo emhlophe ungigqoka leyo. Uthi ngihamba ngayithenga, uthi ngayithenga uGambogo. Nawe uGambogo. Khona lo nguya bekhonzela ngathi plastic. Wabuye mawona ngifunda mina. Ufuna ukuwashela. Uthi ngihamba ngayithenga ingubo. Wathi mntana wathamba-ke uyongihlambulukela manje hambe uyongena emanzini. Uthi njengoba ngena ilethe uye kwathi indaba yami yasoka esidwaba. Bakhona mkwethu idwaba bayibhinqile noma bayibhinqile uma beze sontweni wafeka bayilaphela phana nemiza isahlonipha manje. Sevele ngikosikazi shiyela emva kwey'nkahleni zeniyithandayo. Ufike eNazaretha kulo nyaka ingenisa abantu abadala. Nyaka ozayo ingenisa abantu abadala. Ingenisa abantu abadala. Bashona bakhisha ubani abantu abadala ngaphandle. Abantwana wazaleka bekhona bakungafuyihlo bazindlela uthanda kwakho wena. Bashona abanye abantu abadala. Ufundile na ufundile wakwamabhinqo oyihlo ongakho umefundile ukuchitha amanzi uthele emva kwena ngcolisa umuzi. Nkosi yethu semangate ekhombisa thini ukuthi uNkulunkulu asixabaneni manje funda bakhuzwa asixabane iBhayibheli yaxabanisa ngiyalazi asixabaneni sikhathi sonke ngesilungu kahle abase-Efesu 4:21 abase-Efesu 4:21 yazi iBhayibheli yaxabanisa ngoba ikhuluma iqiniso ngeke kujike umuntu kuphela ujika akhona amaNazaretha makhona amaNazaretha akekho lezihlahla lezi zizimbopheli wethu singalibona unyazi ngaphesheya kwethu mncane ngisacingile
uyezwa ukuthi ayike ithemba likho kahle afunde ba uma phela maNazaretha nimzwile unyazi nafundiswa uye sifundiswa futhiyo njengokuba iqiniso unyazi ukuba nambule asambule umuntu omdala akubonakala komkhuzwa umuntu omdala nawuzikhumbula la nto babangakini la emakatini namanje selibasekhona labo bantu abaphathe izihlambu lezi nezakhiwo athi umuntu ngizamlungisa sibanibani kodwa kusamthandweni kuyomthandweni lo muntu uphethe umkhonto uphethe isimorokisi kuyomthandweni ngoba othandweni inkinga enkulu kabi leyo afosha ikhanda lakho ngewisi ifotoke kodwa ungakulunge uvelwa ngongaqala lesifoto sakho ngoba walungisa inhliziyo funda baba wokuhamba okudlulile abambulumuntu omdala wokuhamba osakundlula funda onakele ngokunqwenela lo muntu omdala wonakele unenqwenelo yenkohliso nibe abasha ngomoya ufuna ukuthi-ke kungasenibhabhanise uNazaretha nibe basha ngomoya wokuqonda kwenu ukuqonda kwena ukuthi iphambi kaNkulunkulu angathi akhuluma umfundisi hayi kasuthi manina saphuma isihlalo senkosi napa abantu sebephathe isandla sangweni funda nabathe umuntu omusha owenziwe afuze uthini owenziwe wafuza unyazi ngokulunga nangobungcwele besiminya ngakho yekani okuhamba amaNazaretha ayeka manga nekhona amaNazaretha amanga nento niyawafutha manje yasho njani inkosi ninawo amaNazaretha awayeka amanga yathi nyanga yezulu yalishilana emangeni sengadlula mina la ngisebenzela khona kufuneka iqiniso yathi umuntu manje uphethe ikhanda kasho ikhanda lithawa yini kuyenzeka lihlambu ikhanda liphethe izinto yandisho ukuthi uphethe izinto sibambe izinto lithule ikhanda funda akube ilowo wakini akhulume iqiniso neNazaretha lowakhelene naye lokhu singamalungu ngoba singamalunga eleyo thuthelani ningona yabona-ke izinto bethathike lebo mkhuzwa leyo izinto bethatha impela sikunaziwe uNazaretha ukuthi asithukuthele ngikhona bafowethu umuntu masethukuthele umenza kangoni angithi baba wasithukuthele khumuka amaphoto onke lemahlombe khalipha manje hayi ndaba mshayile wena thukuthelani kodwa ningoni funda ba lingashoni ilanga lingashonilanga lisathukuthele khona abantu endlini abangakhulumisani nabanye abantu khona babethebelini kodwa ningena kanjani ethebelini nikhulumisana funda ningamniki usathane indawo indoda amagwebe nimegela ningeyiningi indawo owebayo obentonda angabesela ayeke ndinda bontonda ibuyiseki lona kodwa asuke akhuthale esebenze okulungileyo ngezandla zakhe ukuba abe nokumupha oswele kodwa nanjani uphana ngengimbophela nasemasakeni amaningi omunye afulathela bhekele aphathalele isikhukhuza akayidlele yedwa ulambile umntwana akashembe ngala akanangishiya impuphu endlini akanalutho wena udla kamnandi hey funda
Akukaphumi emlonyeni wenu. Kungaphumi emlonyeni wenu Izwi elingcolile. Kodwa akube ilelo elilungele ukwakha. Akube lelo elilungele ukwakha. Okufanele ukuba liveze umusa wabo. Lapho kufanele ukuba liveze umusa kulowo osekulalela inkulumo. Funda. Ningamdabukisi umoya oyingcwele kaThixo. Ningamdabukisi umoya kaThixo nawuthola njani babhadisi. Elabekwa uphawu ngaye. Elabekwa ngaye. Kuze kube usuku lokukhululwa. Kuze kube usuku lokukhululwa. Akukhishwe ini bonke okubabayo nolaka. Akukhishwe mina yonke emanazela thinde babayo lolaka. Nokuthuthe. Nomsindo. Umsindo. Nokuthuka. Ukuthuka. Kanye namagqubu. Namagqubu. Noma senikubuza kufika umfundisi aniluleka nyake athi umuntu ubani bengihlala kumfundisi ngisazombamba. Fola Niranene omunye komunye. Nihawukelane. Nithethelelane. Njengokuba noThixo wanithethelela ngaye uKristu. Nazareth ushebe sefike phakathi kwethu besithethelele konini ngoba omkhulu sisenza lento zenzayo Kona nimpromene kanga kulamana nomthambo waliwe zulu ngekama waliwe okuzulu. Wale ndazi. ubhizi wabhala ebhebheni ukhulumeni ba. Sesasho sancane umfundisi washo omncane. Ukuthi ndoda yafuneka ayikho. Abale ushifto. Asazi ukuthi uNkulunkulu uyomenza njani. Uyena wazi uNkulunkulu uyomenza njani. Kodwa wena bafowethu umsebenzi wenza sophathe kahle. Amen. Osenkulu yasezulwini ngiyabonga. Ngiyacela Nkosi ungikhumbulele ubaba uMshumali uThulu uSikalo abashumeli bakithi ngize omnandi empilweni. Cela uhambele weNkosi. Menza phila. Kumnandi kusebenza noMshumali. Ngoba wenza izinto ezinhle zonyazi. Amen. Kaba ngcwele siphambe kaNkulunkulu njengoba mhlabela lengoma eNkosi uSimakade nje yekelo salwazi mawubhekazansi eFlagstaff eMathatini sabanjwa abantu amayikwayi imoto ebhalitika shebeziwe nesiqiniseko ukuthi lo muntu phakathi ngempela ulandela lesalwazi sasiyeke BBC esikhumuzweni sabona izibhaliwe hlambe izewe awazana inkanka nathola yakithi sashaphali salwazi kanti moto yise ngapha ishona zakhe Flagstaff basela kuswayeka thina sitsizwa sasophela emthini salwazi sasinikamu ngoba engafuni ukuthi sikhiphe iphimbo lizwakale sasophela lapha emthini salwazi kanti Nkosi uSimakade ngimi la imphambi kwakho ngiyacela mhlembe ube khona kanye nami bayibakhuthaze inkemba hawu inkemba yikho isele emotweni gijima sibambane ulanda inkemba wahamba loyela inkemba uhamba amalombo akasabuya basala abaninamazana ababili hayibo akasabuya ingani lo gijima umbheke ukuthi usuka yini wahamba naye wahamba amalombo akasabuya wasala yedwa le ejamelene nyamazana uzwenze njani nyamazana wabona ukuthi yebo labantu basabuyi nambe yambe ijima likanowa wahamba naye tobabheka
naye wahamba wangabuya wasala etukoko ulobeshile kosethu simakade ngimi la ehlathini ngiyacela ukuthi nawe ube khona ehlathini kanye nami ushebe eqini lasezulwini isakwazi salala lobhala ehlathini kwathi ngakusasa waleta abazingeli beza nento zabo zangizwala zayibabaza bezwesuthi kona kodwa sibabaza nganena bagijima baqhamuka bayithelisa kwezini bada ingangathile baphuma balanda ezikadalawane zafote zikadalawane zafika zakwazi zathi sikhumula lasihleka phansi sawa basese sakwazi baphuma nazo mabephumela ngalehlathini nansi lemoto ekadithwele sakwazi mabefika eduze kwemoto idumbu zo-3 silele eduze kwemoto ushembula nginyakanyaka yoyeka laphezulu ehlatheni fekaqhamuka lekuvula imoto washawadela othulini umthakathi wendaba wathi waqhamuka wesibili naye wesibili wambeka enqobeni phansi wathi wafika wesithathu wafinisha futhi nekhono sathi sakwazi sathiyo lemoto ekade ngiphathile wasindi ugogo kaloshebe sikhuluma ngayo ngiyabonga Nkosi kulesizulu ngithawuba ogogo bami ngiyacela Nkosizwe ngikhumbulele ubhuti wami mnewethu kade ngimleka ngoJulayi endlini yakhe ngiyacela Nkosi la khona ungibhekele yena kanye nabazali bami nomndeni wonke nje ukumkhonto nokumkhiza ngicela Nkosi ungibhekele yona uma ubhajiwe ngicela ngidabulele yona Nkosi ngiyabonga kakhulu Nkosi ukuthi ungiphile ukuphila izithwalo sezingibiza phansi wangavuma Nkosi ngiyakhumbula amazwi akho Nkosi size sangona eteyisi udala ngisagula manje uyangidinga esontweni cela Nkosi ungidinge njalo ungivikele ngabe ngisagula ngiyakhala umsebenzi wakho Nkosi ngicela nomsebenzi ubhekile wasemlaza abantu abakubona Nkosi ubenze babe nenhliziyo ethobile bakuthanda Nkosi yamaNazaretha ngibonga kakhulu baba isiteko ungumpersona sothi uyasithatha manje ngiyacela nami Nkosi ukuthi ngime la njengokusho kwakho Nkosi yamakhosi ngibuyisele ezandleni zakho lo mkhumbi uze uwe Nkosi ulindele wena ngiyabonga amaNazaretha Nkosi ebusenisweni siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umbangeli wenkosi inkosi zimbusise sizokwala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama230 280 tucela umushumayeli Ngcobo wasesiyavuka number 2 sifola lesihlabelelo Nkosi imbusise Inkosi uSipho Mawangcwele Jehovah ungumalusi wami
Asibonge. Osemhlaba mhlane igcasinelwe into abepheza kulilise lwemazulwini. Osemasima akhahlele ngetshakaza abanye bemasima akhahlele ngesonya nenqonqodwa nedangabane. Ulizwe legagasi ukubinda amadoda ngicesha ujengasibibi ithwane saganunu wabo. Umkhwengu ogaleleke ngelanga lidlulovu sicepha umadolo koqa inyanga. Osevule ngabasezulwini kwabasebuhleni bethinyo sibe nobusithumla shisa umosi imvule esuke efini. Ihlumbi thelalisa amaqhubu lapha esiwenta bomhlangano kathi inkosi ugadla ngentaba ihomisi. Baba kusela ohlezo isola kwathi phezwenta bomhlangano kwasala qhethi ingungunu kwathi phezwenta ihomisi kwasala inyoni kayiphumuli. Ingqongqombele ekade ngomndana nawe ngolokodela bongadela ukugiyisa ugiyela unyazi. Ikhakha samuka noma sanu sabona nganyongo siquze singadinselwa zamuntu. Obeva amathabelo kwasifuba sibhinqa amakhasane babhengeza babhina ngoma basala bayivuma nephepha. Ulisula kuyanga amafuba kala kuyanga moya bezothatha lemjondola namatendelo ephonsa nadade abantu baseAfrika enagezeka isilo somswana embabala. Obadlula zibethuthuke labo esentshela uphaphele gwalagwala ababalifaka ngebheke kwabheka bezayo wafika babhabhadisa abalelo thulo omhlaba. Bengulesizezulu amashashe shangena. Inkosi esinelanga ngamakhosi esizwa ayawagumede kwamakhasi egiyabona unyazwendlule ezulwini. Ewanqobe emthandeni yakhe yabona unyazwendlule ezulwini yabanqobe emaqadini yakhe yabona unyazwendlule ezulwini yabamabasa yakhe yabona unyazwendlule ezulwini. Ewagumede kwandele yakhe yabona unyazwendlule ezulwini yababaqobe bafika baluzundu baliphande bathi lidunga kakhulu. Uzenze bezenze bashintshe isibhibane amanqanqu namgaqo ephusha zasemhlabeni efike zatingasha. Basingesibonisa ibone sasezulwini osilaba amagama egameni. Ushilo wazenze sibone inhliziyo zabo bebizayo amale migezela kakhulu igama eliphande. Ogeleza basale bathi nguthume xa bothi ijuli zaphenduka itshondo. Shwele intaba engaphesha enxiweni usona umlomo kwaba nomlomo kuzolwiza unyazi uthi ingezisile sabasesiqalekisweni. Indaba Mr. Makamthethe phenduka intsamisini ngokhale. Indaba Mr. Busa Zawuna phenduka intsamisini ngokhale. Uvo buzo labantu umthelesi baphenduka intsamisini ngokhale. Zwele abantu umthelesi wazufika kwamqaduli bambila mhlophe bathi waqotha uzufe umphatho eqizama ugqekudla kuba abathi bembalisa baqothisa wizi wayeke isikese entsimbi njole entsimbi. Inkosi evunya ngabasebuhleni abasemntabeni bezobandeka balesicilelo ngezephepheni lijijelele lapho ngoba inkosi yasezulwini babajobela inkosi yasisiba lijijelele zakubo abazakubo ziyayifuna inyendeni enkosini ebezaqathula ngoyena yasezulwini umonethanda mpukusa baphinde wanabadwa mpukusa. Inkosi ibelelebe ngasekhena ethi sabela khena olesembula mpungu elimela mpungu udume oluzwakale ngoleni yasezulwini. Inkosi enyankuwe yamalayo abasemehlweni baphinde yathela ngodumo baze basa babikela nabedudu baphande luzabele ngasezulwini. Imbalelo zelangotongweni ulophelezi ngesinabo amaqele ephebezwa ngenganalo indidane abadidi baphindelela umanethela amathapha umathi unyethele emalweni umethele emalo umathi unyethele emathapeni amathapha maqhuma izwili udumo lophande obenethele ngasetheleni obamezayo abasezulwini bafike baluza udumo oluphande bathi ntase sisithomeba aqeqhobe kugobhoza igazi kuyinekhendeqabedezile emagqebeni onyasi inamabibi sebaphenduka amabibi izekamkhumbi ezigwebela umkhumbi amagweda bashepelantisiyo yibona babambela amadoda amathathu bathi uzotagweba khoneni ezibheka amanasha umshiso ekilandela ogwegwesebena malothalibande belusifa abathi bevaliza bagqothisa. Inkosi evulelwa wasezulwini bathi ukuphola kumbe sibesamamandekweni basiqola saphuma bababezulwini abafihlini engafihli phansi ethito sakabhombele sibone nyasini asiphinde umphethu esabakhandela amamelaye esivuke salivuka udumo eliphande sithunaze salivumela indandoke edozini uthi siyabedeza esabumena amahla ngoba ungasezulwini zonke izizwe.